Ini ang GMA Regional TV Live. Karong buntaga mga kapuso, hisgutan ta kining gipahigayon karong bag-o nga Distinguished Gentleman Ride dinhi sa Sugbo. Simultaneous ni siya sa lain-laing bahin sa kalibutan. Unsay katuyuan nini mga kapuso labi na nga alang kuni kini sa pag-promote sa men's health. Atong makauban karong buntaga mga kapuso ang admin sa ilang kalihukan dinhi sa Sugbo si Sir Andrew Ford Guardo. Good morning, Sir Andrew. Welcome sa programa, sir. Kumusta ka karong buntaga? Hello, Sir Nico Sereno. Good morning to you. Salamat sa pag-uban ka namo karong buntaga. For the benefit of our viewers, Sir Andrew, unsa man ni siyang Distinguished Gentleman's Ride, kanusa man ni siya nagsugod, ug unsay katuyuan ini nga activity? Sir Nico, ang Distinguished Gentleman's Ride, nagsugod ni siya way back 2010 by Mr. Mark Hawa. It was founded in Sydney, Australia 10 years ago. There is a Cebu. It started way back 2016. And he brought up lang ning idea because some of my friends are passionate vintage motorcycle enthusiasts. Nya mao to nag-open up nga i-open na diri sa Cebu, and basically pagsugod gyud ato is we're a mere like 60 riders lang gyud ato. And ang goal sa DGR is riding dapper for a cause. It's to raise awareness for prostate cancer research for men, men's health, and suicide prevention programs as part of its mission to support men's health globally. Ang naka-unique lang gyud aning Gentleman's Ride, sir, is kanang nag-ride ka o kanang pinaka the best gyud bitaw nimo nga attire nga mura ka nang padung kaslunon or padung baka na kay panguyaban nga babae. Kanang it's the best you can offer mga dapper attire and be a road gentleman for this day. Kumusta, sir, ang inyong assessment sa kalihukan? You said 6th year na ninyo pag-appeal diri sa Cebu, sir, ni atong May 23. Kumusta man, pila ka participants ang misalmo din sa ato? The way I look at it, sa akong maihap ra gyud ba, is it's almost 200 participants. Let's say around 160 to 170 participants. Namanggoy limit because since I'm the ride admin, I'm following the DGR HQ protocol because napiktuhan man gyud ning COVID pandemic. For you, Sir Andrew, unsa man ka mahinungdanon sa importansya ini nga kalihukan? Usa gyud siya kang mahinungdanon, no, kay ang Gentleman's Ride is nag-address gyud siya sa kaning mga problema bitaw sa sakit sa especially sa mga laki ba. And yeah, to raise awareness gyud siya nga kanang ang nalikom nga kanang donation is ihatag ni siya dito sa usa ka foundation nga nasa outside sa country. Diri sa Cebu, bisag naka-provide lang ni og ginagmay nga tabang like susama sa kaning mangayo og hinabang within the members, like di lang sad pinugsanay but kung pila ray malikom nga amount is amo man sad na i-forward dito sa DGR HQ. Bisag inana lang na siya kagamay, at least nakatabang gihapon ni. Apart from this, Sir Andrew, being a distinguished gentleman, sir, importante sab, labi na sa mga nag-organize ining kalihukan, sir, nga ma-promote sab ninyo ang road safety. Kay usama sab ni sa inyong katuyuan, sir, nga of course, gikinahanglan gyud nimo ang kampanya nato sa kadalanan para ninyo diri sa Cebu, sir. Unsa may inyong mga nahisgutan ini ug unsa may mga plano ninyo ang pag-encourage sa mga motorista, sir? Okay, good question, Sir Nico. Kani magud, since you know that we dress up like this in a dapper attire once a year. So we're conscious on how we look. Unconsciously, it affects also the way we drive since we are dressed appropriately. So we'd better act according to how we look. And yes, maklaro man sad. And yeah, we hope that with this mindset, it will be carried in normal days in riding our bikes.
And we should, ato lang sa pahimangnon atong kaugalingon nga kita, nga gentle folks, mga mag-iiti nga Maginoo, makahatag ta og mensahe sa atong community nga kami mga well-mannered. And with this, it complements our advocacy. And for sure, para makalikay sa disgrasya, we also practice mutual driving respect. Kay with this kind of mindset man good attitude, you can prevent accidents to happen. Sir Andrew, to cap this off, mensahe nimo sa atong mga viewers ro buntaga, sir. Yes. Good morning everyone. Sa ganahan mo uban sa Gentleman's Ride, sayon ra man siya maka-appeal. If naa lang kay vintage motorcycle nga niabot og like 30 years plus, well, or naa kay vintage style motorcycle, pwede na ka makauban ani. So with this yearly activity, we can show it to them that we are road gentlemen. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, sir, pagpaambit sa inyong kausa ug advokasya. Makapuso si Sir Andrew Ford Guardo. Daghan kayong salamat. Thank you kayo, sir. Thank you, Sir Nico Sereno. Thank you and good morning Good morning. to all the staff.